hari gihe abantu bakwihenda ko kubera ko batazi imbaraga z'Imana zigukorera. Hari abantu bajeje kuvuga, hari abantu bito abadebaguzi ba Sanibalati na Tobiya, ariko iyo umuntu yuzuye imbaraga z'Imana niyo Sanibalati na Tobiya naho bavuga, naho bacoze igikorwa cy'Imana, naho bashira hasi umuntu, ariko imbaraga z'Imana ziri mu muntu zikomeza gukora. Nagomba ndagutangarize, nta waguhamagaye, nta muntu numwe azi cyo mwavuganye n'Imana, naho abadebaguzi batareka kudebagura, imbaraga z'Imana zizobemeza. Ndabizi neza hari abantu bazi kwihenda ku bakozi b'Imana, abasizwe amavuta n'Imana. Uze wihende ku bantu bose, ariko ntuze wihende ku munyamavuta. Umunyamavuta naho wamwihendaho amavuta y'Imana. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Gatongere turamutse amaro y'Imana nshuti nimwe bakunze ibiganiro sha kuri Tarsis Hope Ministry TV. Tubaye nikaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana cyo kuri uno munsi. Ndabibutse ko kuri micro mukiri kumwe na Jonya ni Prote turakingiwe. Kiganiro cy'uno munsi sinza kuba ndicenye nko mwamaze kubona imbere yacu hari umukozi w'Imana muramwibuka mu gihe gihetse araheze iminsi atari myinshi avuye hano yadushikirije ijambo rikomeye cyane muravyibuka. Mu mitima myinshi yafashijwe n'uwanje na urimo. Byabaye bimwe mu byatumye numva twosubira kumurondera tukamuhamagara kugira ngo agaruke agaburire ubwoko bw'Imana. Mwite Orave Masezerano umukozi w'Imana turakura mu kijamoro y'Imana. Amahoro y'Imana cyane murakoze. Nizere ko muguwe neza Cyane gose vraiment. Ndashima Yesu. Amen. Sura widondora bariko radukurikirana kumbure hari uwo yoba ari rya mbere ashoboye kubakurikirana. Murakoze ku mazina yitwa Masezerano Olaf, abandi intumwa y'Imana, nkaba vuga ijambo rya Kristo Yesu. Asante sana. Nuko rero ino ndirimbo ivango nzokuvuga neza, ndizera koje kuvuga neza Kristo. Cyane. Karibu acofata akanya ugaburire ubwoko bw'Imana buriko aragukurikirana. Merci, murakoze. Tugomba dusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 23. Vango uhoraho niwe mungiro wanje sinzokena, ambyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, aremesha umutima wanje, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Jambo rivango andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ngo mbere naho no cyamwonga w'itutu cy'urupfu asinzogira ikibintinya. Ngo uwo muntu azomena nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cyama igihe cyacu. Teme ijambo ry'Imana ndakuzanira rivuga ngo imbaraga z'Imana zageze kuri Dawidi. Imbaraga z'Imana zasanze Dawidi nyuma y'intama. Imbaraga z'Imana zageze kuri Dawidi zimaze kumugeraho zimukura inyuma y'intama zimushikana ibwami. Imbaraga z'Imana zahuje Dawidi be na Yonatani. Dawidi umuntu yagaragara nk'umuntu akiriritse. Dawidi umuntu yagaragara nk'umuntu asuzuguritse. Dawidi umuntu yagaragara nk'umuntu atacamaze, ariko kubw'imbaraga z'Imana. Reba ngo imbaraga z'Imana zikorera igitangaza. Ndi kwijambo rivuga ngo imbaraga z'Imana aho zigeze zirasambura. Imbaraga z'Imana zisambura ubwami bw'abadayimoni. Imbaraga z'Imana zigeze mu bukene zirakubita zigashwanyaguza. Ndakuzanira ijambo riri muri Zaburi ya 23, uhoraho ni mungiro wanje ntuzokena. Mwene data nshuti mukundwa uri kuratwumviriza, uri kure cyangwa uri hafi, ndakuzanira ubuhanuzi uvuga ngo uhoraho niwe mungiro wanje sinzokena, ambyagiza iruhande y'amazi adasuma. Reka izo mbaraga z'Uwiteka Imana reka zigukoreko mu izina rya Yesu Kristo. Reka zikore ku baboshwe, reka zikore ku bari mu bitaro. Imbaraga z'Imana zibugururire. Imbaraga z'Imana zageze kuri Paulo na Sila babohewe mu ibohero, ngo maze bariko barasenga, ngo maze ngo iminyororo yari baboshe, ngo maze ngo irabohoka kubera imbaraga z'Imana. Reka izo mbaraga z'Imana nawe zikugaragare ko. Reka dusengera ijambo. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ku ijambo imbaraga z'Imana. Reka buri muntu wese agende gufashwa n'imbaraga zawe, maze imbaraga zawe zidukora igitangaza, maze natwe n'abari twebwe arikizina ryawe cyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero nariko ndavuga ku mbaraga z'Imana.
izo mbaraga z'Imana reka ndagutangarize ngo imbaraga z'Imana zigukorera igitangaza mu rugo rwawe. Reka ndagutangarize ngo imbaraga z'Imana zikora igitangaza mu muhamagaro wawe. Imbaraga z'Imana zikora igitangaza mu rubyaro rwawe. Imbaraga z'Imana zikora igitangaza mu ishengero ryawe. Imbaraga z'Imana zikugereko mu vyawe. Imbaraga z'Imana zikugereko mu kazi. Imbaraga z'Imana zibohore ibyawe byari biboshwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga n'umuntu yaramaze imisi aboshwe, yaramaze imisi ivyiwe byose byaraboshwe, ariko ndatangaza aya masango imbaraga z'Imana zigeze ku mutwaro wawe. Imbaraga z'Imana zigeze mu kibazo cyawe. Imbaraga z'Imana zigeze ku vyumaze imisi uri kurasengera. Uhuye n'imbaraga z'Imana zikora igitangaza. Umukozi w'Imana Yonatani, Imana yari yaramushize ku bwa Dawidi. Imana yari yahaye isezerano Dawidi, navuga ngo uzoba umwami. Imbwe ko azoba umwami. Dawidi yari afise nk'isezerano, ariko ntivyabujije yuko Satana muhiga, ntivyabujije yuko agwanywa, ariko kubw'imbaraga z'Imana zari muri Dawidi. Izo mbaraga z'Imana nizo zagiye zikamugwanira. Aho Sauli yafatwa n'imyuka mibi, maze Dawidi agacuraranga. Yamare gucuraranga, Sauli agafata icyuma agatera Dawidi. Kubw'imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zigatuma Dawidi icumu Sauli amuteye zitamufata kubera imbaraga z'Imana. Reka imbaraga z'Imana zikore igitangaza. Reka imbaraga z'Imana zigusange. Reka imbaraga z'Imana zikugenderere. Reka imbaraga we umuntu ugwaye ugendererwe n'imbaraga z'Imana. Ijambo rivuga ngo uhora niwe mungere wanje, sinzokena. Ambyagiza mu canya cy'ubwatsi butotahaye. Reka iryo jambo reka rikore igitangaza. Reka ndakubarire ijambo no masaha, reka rikuvyara igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Reka ijambo rikuvyara igitangaza mu bana bawe. Reka ijambo rikuvyara igitangaza mu muhamagaro wawe. Reka ijambo rikuvyara igitangaza aho uciye hose mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bamenye ko hari Imana, bamenye ko hari imbaraga z'Imana zikorera muri wewe. Bamenye ko imbaraga z'Imana ko ziriko zirakora. Bamenye ko imbaraga z'Imana ko ziri hejuru y'ubuzima bwawe. Hariho umunsi uvyuka ukumva ko nyene uvyutse nyene ubuzima bwase, ukumva ko uvyutse nyene umeze nk'umuntu adafise inkomezi. Ariko senga, gusenga bitwegereza impande y'Imana, bitwegereza imbaraga z'Imana. Iyo umuntu usenga agira imbaraga, iyo umuntu asenga agira amavuta, iyo umuntu asenga agira ubucuti bwiwe hagati y'Imana. Izo mbaraga z'Imana zihugereko mu masengesho mu izina rya Yesu. Ndabona amasengesho umaze imisi uri kurakora, abantu benshi maze imisi bariko barasenga, bariko baringinga. Imbaraga z'Imana zibasanze aho nyene mwari muri, aho nyene muco kibazo cyawe, aho nyene mubwo bukene bwawe, aho nyene mubwo bugumba bwawe. Imbaraga z'Imana reka zikore igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikugereko. Au nom puissant de Jésus. Ribon teke rebo shanta kaya mante ribon teke ribon. Ndavuga ngo imbaraga zawe zikugereho, imbaraga z'Imana zigutabare, imbaraga z'Imana zigukorere, imbaraga z'Imana zikora igitangaza ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana zo gushira hejuru, imbaraga z'Imana zo kugurura imiryango, imbaraga z'Imana zo gushira hejuru cyane, imbaraga z'Imana zo kumenyekanisha izina ryawe. Abantu benshi bamenye ko hari imbaraga z'Imana ziri muri wewe. Umvuge ati amina. We muntu uri kwadukurikana aho uri hose, umvugire ngo amina. Izo mbaraga z'Imana zazuye Lazaro, amazi misine yapfuye kubw'imbaraga z'Imana. Ngo maze Yesu ahageze avuga ijambo, aramuhamagara, maze urabona nibiziga birumva imbaraga z'Imana. Ngo maze Dawidi ngo yari yamaze kubora, ngo yari yamaze kunuka. Ni kuvuga iyo umuntu amazi misine yapfuye aba yamenetse, aba yamaze kuba. Ngo kubera imbaraga z'Imana, ngo ahageze Yesu avuga ijambo, maze imbaraga z'Imana zikora kuri Lazaro uwari yapfuye abamuzima. Nagomba gutangarize ibyawe byari meze nk'ibyapfuye. Imbaraga z'Imana zigeze mu mutwaro wawe, imbaraga z'Imana zigeze mu muhamagaro wawe, imbaraga z'Imana zigeze mu rugo rwawe, imbaraga z'Imana zigeze mu bikorwa byawe. Imana iragushire hejuru mu izina rya Kristo. Imana yazamuye Dawidi imuhuza na Yonatani kugira ngo yige ubuzima bw'ibwami, kugira ngo yige ingene umwami arya, yige ingene umwami yambara. Izo mbaraga z'Imana reka nawe zikugereho, reka imbaraga z'Imana reka zikore igitangaza mu izina rya Kristo. Rebontekere mashanta kaya mantere. Reka izo mbaraga z'Imana, reka izo mbaraga z'Imana reka zikore igitangaza, reka zikugereko. Reka we muntu ugwaye fata aho nyene ugwaye, imbaraga z'Imana ndasenga ngo zikubohore, ndasenga ngo zikubohore, ndasenga ngo zikubohore. Imbaraga z'Imana reka zikore kwico kivyimba mbona umaranye iminsi uvuze mu nda. Imbaraga z'Imana zikoreko mu izina rya Kristo.
ndarekuye umuriro w'imbaraga z'Imana, ndarekuye umuriro w'imbaraga z'Imana, ndasengeye uwo muntu mbona afise impwemu y'ubugumba, ndavuga ngo imbaraga z'Imana reka zigere ku bugumba bwawe. Imbaraga z'Imana zageze kuri Hana, imbaraga z'Imana zageze kuri Hana. Hana bari baramubariye ngo ntazobyara, azokwamara ingumba, ariko imbaraga z'Imana zimaze kumugeraho, Hana arabyara, araheka umwana. Ndavuga imbaraga z'Imana, zo mbaraga z'Imana zakoreye Sara. Nawe naho bagutangarije uri ingumba ntuzobyara, reka zikore igitangaza mu izina rya Yesu Kristo, reka zigukorere igitangaza mu izina. Imbaraga z'Imana reka zigere mu nda yawe, reka zigere mu rubyaro rwawe, reka imbaraga z'Imana reka zigere mu bawe, imbaraga z'Imana reka zikubohore, imbaraga z'Imana reka zikugaragare ko mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Hari abantu benshi bitiranya abantu batoranijwe n'Imana. Nubona umuntu yatoranijwe n'Imana ariko arakora umurimo w'Imana, ntukitambike imbere ziwe. Nubona umuntu afise icyo yavuganye n'Imana, ntugahagarara imbere ziwe. Hari abantu bajeje gucoza umurimo w'Imana, hari abantu bajeje gucoza abakozi b'Imana, ariko nagomba ndagutangarize, naho wacoza ubwoko bw'Imana ntushobora gushira hasi icyo Imana yashize mu muntu. Naho wogerageza gushira hasi abantu bahamagawe n'Imana, Imana ishikara kubazamura. Kandi Imana, iyo umuntu abantu bamwihendako afise ibanga ry'Imana, Imana imushira hejuru. Imana iremeza abantu. Reka vuga ngo iyo Mana reka ikwemeze. Iyo Mana yemeje Goliyata, iyo Imana yemeje Dawidi imbere ya Goliyata, reka na iyo Goliyata imbere zawe yigira imbere. Ndavuga ngo imbaraga z'Imana zigere ku cyo kibazo, gera ngo na Goliyata yerikira imbere zawe, ndayisenyuye mu izina rya Yesu Kristo, ndayisenyuye. Ndavuga ngo iri jambo rivuga ngo uhoraho niwe mungere wanjye, sinzokena. Gukena si umugabane wawe, gukena si umugabane wawe. Reka ndavuga ngo ubukene ndabwirukana mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana reka zigukorere mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana reka zizamuke, reka zizamuke mu byawe, zizamuke mu rubyaro, zizamuke mu byororano byawe, zizamuke mu ndimiro zawe. Abantu benshi bazokubona Imana ikuzamura, Imana ikuzamura, Imana igushira hejuru, Imana ikuzamura, Imana igushira hejuru, kubera imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zizogushikana ahantu utogeze. Imbaraga z'Imana ziguha kwicara imbere y'abantu, imbaraga z'Imana ziguha gusangira n'abantu ukaharonkera ijambo. Reka izo mbaraga z'Imana aya masaha narivuze ngo zigukorere igitangaza. Izo mbaraga z'Imana ndavuga ngo zikugirire neza, izo mbaraga z'Imana ndavuga ngo zikubohore, izo mbaraga z'Imana ndavuga ngo ziguhuze n'igitangaza mu Remontekaya. Ndavuga ngo izo mbaraga z'Imana reka zikore igitangaza. Rebonteke rebo shantakaya mante rebonteke rebonteke rebo bashantaka remonte rebo. Ndabizi neza hari abantu bazi kwihenda ku bakozi b'Imana, abasizwe amavuta n'Imana. Uze wihende ku bantu bose, ariko ntuze wihende ku munyamavuta. Umunyamavuta naho wamwihendaho, amavuta y'Imana iyakuriko arakuvugira. Amavuta y'Imana iyakuriko, iya amavuta y'Imana ari kuri wewe, naho Satani yohaguruka, hari imbaraga z'amavuta. Izo mbaraga z'amavuta zirakugwanira. Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba, ntucike intege. Ibyo bakuvuga ni byinshi, ibyo bakuvuze ko ni byinshi, ibyo bagutangarije ni byinshi, ariko hari ijambo ndakuzaniye rivuga ngo imbaraga z'Imana zigeze mu rugo rwawe, imbaraga z'Imana zigeze mu byawe, imbaraga z'Imana zigeze mu muhamagaro wawe, imbaraga z'Imana zigeze mu muhamagaro wawe. Ndavuga ngo Imana ije kuzamura, Imana ije gushira hejuru cyane. Yewe muntu wasenze, muntu wavuganye n'Imana, watebye imbere y'imisi myinshi, uri imbere y'Imana, wumva ijwi ry'Imana. Ndavuga ngo izo mbaraga z'Imana, ya Mana yavugana nawe, imbaraga zayo zize gukora, zije gukora ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana zije gukora ku bakozi bariko barakora. Ndavuga ngo izo mbaraga z'Imana reka zikorere abantu bose bariko baratwumviriza, reka zikorere abantu bose badukurikirana, abari hakurya y'igihugu, abari ngaha mu Burundi. Imbaraga z'Imana reka zikore ku Burundi, imbaraga z'Imana reka zikore ku barongozi, imbaraga z'Imana zitugirire neza, imbaraga z'Imana zugurure imigisha ku gihugu, imbaraga z'Imana zishire hejuru igihugu cyacu, imbaraga z'Imana zizamura Burundi bwacu, imbaraga z'Imana zizamura abarongozi bacu. Yes. Iri jambo reka umwanya muto nari mfashe ndiko ndigisha imbaraga z'Imana, uyumvire ku iryo jambo. Birashoboka yuko hari ibintu umaze iminsi uri kurasengera, birashoboka ko hari ibintu umaze iminsi uri kurabwira Imana, birashoboka yuko hariho umutwaro ufise ukunaniye. Nagomba ndagusengera imbaraga z'Imana zikugereko mwino mperezo cyangwa muri kuno kurangiza kwa rino jambo rivuga ngo imbaraga z'Imana. Nagomba ndangize ndagusengera. Yewe mu mama umaze iminsi uri kurasenga, urakenera imbaraga z'Imana,
yewe muntu aho uri hose uri kurasenga urakeneye imbaraga z'Imana. Yewe murongoza aho uri hose urakeneye imbaraga z'Imana. Yewe muntu muto nawe muntu munini urakenera imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana aho zitagera, imbaraga z'Imana aho zitagera, ndabanguzo imbaraga z'Imana nandi kazi kugereko. Reka ndagusengere aho uri hose, nimba ugwaye ufata aho ugwaye, nimba uremerewe ufate, nimba umenetse umutwe fata umutwe, nimba ugwaye mu nda fata mu nda, aho ugwaye hose ndagomba ufateho, maze ndagiye kurungika imbaraga z'umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga zo gukora kw'Imana, ndaje kuzirekura ku buzima bwawe. Ndavango data mu izina rya Yesu Kristo ndasenge uwo muntu agwaye, uwo muntu amazi misi ariko arasenga agomba kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe reka zimugaragareko, reka imbaraga zawe reka zimugereho. Ndasengeye uwo mumama ariko arasengera urugo rwiwe, ndavanga imbaraga z'Imana reka zimugereko mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze reka izo mbaraga z'Imana reka zimubohore, reka imbaraga z'Imana reka zibohora abarwayi, reka imbaraga z'Imana reka zibohora abanyamihamagara. Ndabona hari abantu barafise imihamagaro yo gukorera Imana, Satani yaraje arabanyaga abatwara izamu. Ndavanga imbaraga z'Imana zibohore ibyo byari byaraboshwe, imbaraga z'Imana zibohora abarwaye, imbaraga z'Imana zibakoreko, imbaraga z'Imana zizamura igikorwa cy'Imana, imbaraga z'Imana zigera ahantu hose ku muntu bari batangaje baba ngo uzopfa. Reka imbaraga z'Imana zigusubije ubuzima, imbaraga z'Imana reka zigukorere, reka imbaraga z'Uwiteka Imana reka zigukore. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye kuko wagira neza, ndagushimiye kuko watabara, ndagushimiye kuko urya musore yari afise intumbero yo kwiyahura. Ndagushimiye imbaraga z'Imana ko zihuye nawe, ndagushimiye kujya kumugira neza, kujya kumubohora, ndagushimiye kujya mwigeme nawe yamara kororinda. Ndabona ijya mpembu buyo wa mwigeme ufise mpembu yo kororinda. Imana bango imbaraga z'Imana zirahuye nawe, imbaraga z'Imana zirahuye nawe. Nabango wihane maze nurangiza kwihana witege igitangaza cy'Imana, witege imbaraga z'Imana, witege ugukora kw'Imana. Urakoze mwami, ndagushimiye ku bantu uri kurabohora, ndagushimiye ku gihugu cyawe uri kuragirira neza, ndagushimiye ku bantu uri kuraho umugisha, ndagushimiye ku bantu uri kurazamura muri kino gihe, ndagushimiye kuri kwashira hejuru, ndagushimiye mwami ku masezerano uri kurasohora, ndagushimiye kuri kuragirira neza, ndagushimiye ku bantu uri kurabohora, ndagushimiye ku bari mu bitaro uri kurabohora, ndagushimiye. Urakoze mwami, ndagushimiye ku byo wagiye ukora, reka umwanya wose ibyo wadukoreye, ndagushimiye kandi ntabara twebwe ariko izina ryawe rihabwa icyubahiro ubona iteka ryose mu izina Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Nuko mukozi w'Imana turabashimiye cyane ko kajyo mufashe mukaba mugaburiye ubwoko bw'Imana. Urakoze cyane. Ariko imbere yuko ndabareka ngo mugende, hariho abantu bahora bakorera Imana ariko babihevye, bahuye n'ibaca intege bituma gukorera Imana babishira hirya. Abo nibaza ko bari muri bano bantu babuze imbaraga zo kubananya bakora. Nakaye kajama mu babwira twisunze rino jambo imbaraga z'Imana. Ya murakoze. Abo bantu ikintu no babwira nizere ko bamaze kwakira imbaraga z'Imana. Ahantu hageze imbaraga z'Imana umuntu yari yacize intege yongirwa imbaraga kubera ko yarose imbaraga z'Imana. Abo bantu nizere ko bamaze kwakira imbaraga z'Imana, maze bongere basubire ku mirimo, bongere bakore. Imbaraga z'Imana ziraje kugira ngo zibashigikire mu gikorwa cyabo. Ijambo ry'Imana rigira kuri Gideon, uhaguruka uko imbaraga zawe zingana, nabo nibahaguruke uko imbaraga zabo zingana. Hari imbaraga z'Imana zije kwivanga mu imbaraga zabo mu izina rya Yesu. Amina. Hashobora ko hari undi mugwi w'abantu badendebukiwe bivanye n'uruvugo mwabivutse mu jambo ry'Imana mwadushikirije. Uruvugo bakavuga bati je baramvuze cyane kandi bariko baranambeshera, reka bino bintu ndabivemo ndabihebe. Abo nabo mubabwira iki? Urakoze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo isi ni ibanga, nanje muze mumenye yuko yabanje kunyanga, ariko nibakunda muze mumenye ko izo bikunze cyayo. Bisobanuye isi ntiyigeze ikunda Yesu. Nizere ko umwana w'umuntu, umwana yarimwe ko isi kwitomukunda kandi Yesu itamukunze. Kino babarira nuko kwigira kuri jambo rivuga ngo isi nibakunda muze mumenye ko izo bikunze cyayo, niba nka nanje yabanje kunyanga. Nta mpamvu yuko isi yo bakunda kandi Yesu itamukunze. Kandi umuntu wese ariko aragenda mu rugendo ruja mu ijuru atezwa guhura n'ibintu byinshi bimuca intege, amajambo, ingwara n'ibindi no gupfusha, ariko ibyo byose ahamagariwe kubyihanganira. Ko biriva ngo ntacabagerageje na kimwe atari cyo umuntu yoshobora kwihanganira. Amina. Hari umuntu ari mu ruvugo canke avugwa ivyo avugwa mbere wanashe mugasanga ni ukuri, nawe mu mufashe iki? Umuntu yoba avugwa ibintu agasanga ni ukuri, icyambere nuko yo kwihana. Nuko yo kwihana, urufunguzo rwa mbere no kwihana. Maze kwihana
hanyuma witege imbaraga z'Imana kubona ngo ndakubarire igihe cyose iyo havuze ijambo ry'Imana cyangwa iyo havuze ubutumwa Imana iba igomba umutima w'umuntu umwe cyangwa babiri bihana rero niba hari umuntu yumva yuko yo kwihana arashobora kwakira umwami Yesu ndetse nawe akakira imbaraga z'Imana ushobora kwakira imbaraga z'Imana utari hano ushobora kwakira imbaraga z'Imana utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima kugira ngo imbaraga z'Imana zigukorere iyo imbaraga z'Imana zikoreye muri wowe nuko ubanza ukamwakira abantu bano bahamagara ko ubanza bakihana bakarondera umukozi w'Imana iyo babegereye akabafasha kwatura cyangwa kwakira umwami Yesu maze bakabona kwakira imbaraga z'Imana. Amina. Musozera kino kiganiro reka kumbura ashobora ko hari umuntu avuga ati indakene ujya mukozi w'Imana azonsengere ariko akaba tumva ukuntu ashobora kukuronka umuntu akuba akeneye baronka gute kugira ngo mushobore kumusengera canke kumbure na maganagire n'impanuro mufashije mu bijanye n'ivyagakiza. Murakoze umuntu yoshobora kuturondera yoshobora kuduguca kuri Facebook yacu akandika ko masezerano Olave Burundi cyangwa akandika ko Olave masezerano arashobora kwandika maze ari kintu tubaza akatubaza ari umuntu naho adashoboye gukoresha Facebook arashobora gutora nimero ya telefone akashobora kudotelefona noneho tukamuha umuntu akagira ikintu umuntu amufashije. Nibaza ko muca mugira ko mukavuga nimero umuntu yashobora kubaronkako. Murakoze so nimero yanje ni 66 ama 27 ubusa rimwe 80 68 les 68 01 27 les 68 27 01 80 66 27 01 80 cyangwa ugaca kuri 67 503 225 67 503 225 bashobora kutwandikira message cyangwa ukadu telefona tukavugana tukabikina tukufashije. Nuko mukozi w'Imana tubashimire kuba mwafashe kano kajyo mukaba mugabura ubwoko bw'Imana ijambo ryayo. Murakoze cyane. Nizere ko n'ikindi gihe nitwabakenera muzotwitaba. Murakoze hamamba nje gushimira ikinyamakuru Trasis Hope Ministry ntibagiye no gushimira abarongozi bashoboye kwiyumvira gushiraho iki kinyamakuru kugira ngo ishobore kudufasha nabonye naho bari hose Imana ibahezagire kandi Imana irishize kubazamura mwana mavuta so nari nkiri mu mavuta kuvugisha ariko ndavuga ngo Imana irishize kubashira hejuru cyane na kino gihugu cyacu cy'u Burundi hama nuko abantu bodukenera bo cyakwizo nomero bakaturonda cyangwa bakajya kuri YouTube yacu bakajya ku masezerano Olave Burundi hose barashobora kubatora hose barashobora kudutora. Asante sana natwe byo mwe muyera bacishije mu turavyakiriye. Murakoze cyane. Asante sana. Nuko reka tubashimire mwebwe namwe mwari mwafasha kanya makadukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana cyo kuri no munsi nano kirangiriye ikiganiro mwumva neza ko cari gihagaze ku nyikishwa ngo uhorane umwungu wanje sinzokena ariko hagaragaye ijambo rivuga imbaraga z'Imana ndaze ko hari ico warose nanje hari ico narose turiko turaherekezwa none muririmbyi yitwa Nadege mu ndirimbo yise Bwana ndiye mchungaji wangu nuko bango uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena tuze dusure dure mu kindi kiganiro uzakurikirana ubutaha kuri micro reporte turakingiwe umutumire wacu yari Olave Masezerano umukozi w'Imana katuze dusure dure namwe mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha bye. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagara cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.